ndabizi ko gutumira Kayumba Nyamwasa biza gutera impaka, ariko rero icyo ntabwo ari cyo tugamije. Twebwe icyo dushaka ni ugusobanukirwa. Jenerali Kayumba Nyamwasa yagize inshingano zikomeye mu gisirikare cy'u Rwanda. Mu gihe FPR Inkotanyi yari mu rugamba rwo kubohoza u Rwanda, Kayumba Nyamwasa yari umwe mu bagize High Command, ni ukuvuga umwe mu bayobozi b'ingabo ba mbere bo hejuru. Nyuma yabaye umugaba mukuru wungirije w'icyahoze ari Gendarmerie y'u Rwanda. Yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu. Yayoboye urwego rw'ubutasi n'umutekano NSS mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Yabaye kandi ambasaderi w'u Rwanda mu Buhinde. Nyuma yananiranwe na leta y'u Rwanda maze arahunga, na n'ubu aracyari mu buhungiro. Ntabatindiye rero, mureke ntumire Kayumba Nyamwasa. Jenerali Kayumba Nyamwasa, muraho murakomeye? Murakomeye Thomas, amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza, namwe se murakomeye? Natwe turaho n'ibisanzwe. Ibi birego rero mwarabikurikiye, kwinjiza abantu mu gisirikari mbese cy'inyeshyamba kandi ari impunzi. Ndibwira ko mubizi neza, kuko mu 1990 Perezida Museveni wa Uganda yafashije abanyarwanda mu rwego rwa gisirikari, abenshi muri bo mwari impunzi. None gufata impunzi ukazijyana mu gisirikari ni ibintu byoroshye, ni ibintu bishoboka, ni ibintu bibaho? Murakoze Kamirindi, ndagira ngo nanjye mbonera umwanya wo gutanga indamutso n'intashyo ku batwumva, kandi mbashimire ko mwaduhaye umwanya wo kugira ngo tuvugane. Natwe turabashimira rwose. Yego. Murakoze cyane. Uranavuze ngo ubwo muduhaye ijambo ngo ubwo bizateza impaka. Ni ngombwa. Bigaragaza n'ibiganiro turimo n'ibibera muri kariya karere uko ikibazo giteye. Ntabwo umuntu yakabonye kuki se jyewe aho ndi yagateje impaka. Ntabwo ari njye mpunzi ya mbere ivuye mu bihugu ibyo ari byo byose, ariko nibyo koko ubwo biteza impaka kubera amahane. Ariko noneho reka nsubire ku kibazo wari ubajije, uti se ubundi impunzi zishobora kwinjira mu gisirikare? Icyo nakubwira, ubusanzwe impunzi kugira ngo ubuhunzi burangire kenshi binyura mu nzira y'imishyikirano, igihe ari amaleta yenda yumvikana kandi ubutegetsi bw'impunzi zahungiyemo bwumva neza ko buri munyagihugu afite uburenganzira. Ariko igihe ibyo binaniranye, kenshi na kenshi ubundi impunzi zishobora gufata imbunda kugira ngo zisubire mu gihugu cyabo, kuko aribwo buryo bwonyine buba busigaye. Iyi mishyikirano yananiranye, nk'uko umaze kubivuga rero, muri 90, kuko abanyarwanda bari barahunze muri 59, ubwo urumva ko harashize imyaka 30. Ibyo by'imishyikirano byari bitakiriho, bafata imbunda bararwana. Ariko ibirimo kubera rero hagati y'u Rwanda n'u Burundi ubu ngubu, n'ibibazo birimo kubera mu Burundi n'uko iby'abanyarwanda barimo gukora bitandukanye n'ibyo byo muri 59. Ubwo rero yenda twakomeza tukavugana ibindi wambaza. Niko se Jenerali Kayumba Nyamwasa, bitandukanye gute? Kuko ni impunzi. Oya, aho bitandukaniye naha, leta y'u Burundi iravugana n'abari muri opposition n'abayirwanya. Aho tuvugira ubu ngubu hari imishyikirano irimo kubera, yabatangiye kubera muri Uganda. Nabonye n'ejo bundi muri East African Community bavuga ko naho bagomba kuzahahurira. Ntabwo leta y'u Burundi yigeze ibyanga. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo leta y'u Burundi wavuga ngo ubu ngubu ngo inzira zose yarazifunze, nta kindi gisigaye uretse intambara. Aho rero niho ubona ko ari ibintu bitandukanye, kandi izo mpunzi zo mu Burundi ntizirarangiza n'umwaka zinahunze. Kumva rero ko leta y'u Burundi yihutiye kuvuga ngo tugomba kuvugana n'abaturwanya, tugashakisha inzira, wakavuga uti yenda mwajya muri izo ntambara, ari uko ibyo bitariho. Ariko noneho ugiye no kuvugisha ukuri, ubuse wibwira ko impunzi z'abarundi zaba ari ziri muri Tanzania n'iziri mu Rwanda ziruta impunzi z'abanyarwanda ziri hanze y'u Rwanda muri iyi myaka ishize irenga hafi 27, kuva muri 90, cyane cyane 95 kugeza n'uyu munsi abanyarwanda barahunga. Ntabwo rero wajya kuvuga ngo abarundi nibo bafite impunzi nyinshi kurusha n'abanyarwanda. Abanyarwanda bari mu buhunzi baruta abarundi bari mu buhunzi. Jenerali Kayumba Nyamwasa, nk'uko rero nyine nabibabwiye mbasaba iki kiganiro, ntabwo ari ryo jyenyine tuganira, ahubwo muraganira n'abandi bantu basanzwe. Barahamagara noneho tukabashyira hamwe, bakabibariza ibibazo ndetse bagatanga n'ibitekerezo byabo. Muri urwo rwego dufite Christine utegereje kuri telefone. Christine, wiriwe neza?
Mwiriwe neza Thomas. urakomeye? Yego murakomeye namwe. iryo jwi ko numva ndizi ntabwo ari Christine ni Christiane. Noneho watanga ikibazo cyawe. Bari bambwiye ko ari Christine. Watanga ikibazo cyawe. Yego ndaramukije uwo mutumire. Yego je nari mfite icyiyumviro. Ndibaza ko ngaho z'abarundi ziri mu Rwanda. Nibaza ko ibyo bavuga yuko ngo bariko biga ibintu ngo byo kuza gutera Uburundi, ndavyibaza nibaza yuko ahubwo barababajwe nuko babahaye indaro bataciye babirukana. Sinibaza ko bari ngaho ngo bariko bategura ibintu byo kuza gutera Uburundi, sindavyibaza. Yewe Christiane ni namakungu abivuga avuga ko yatohoje naho ngaho dufatira gusa. Ega Thomas n'amakungu aba bategetsi bo ngaha mu Burundi baragenda bababwira ko ari izo mpunzi ziko ziriga iyo myimenyerezo kugira zize gutera Uburundi. Ubwo ntabwo byemera ko biriho rero ko batoza abantu b'impunzi. Ntabyo nemera. Christiane urakoze. Urakoze cyane. Noneho duhamagare Lionel. Lionel wiriwe neza? Mwiriwe. Uratangaza iki? Yego je ndi Kigali mbanza mudamukiza umutumire. Yego arakumva rwose. Twere ikibazo dufite ivyo bintu bavuga no kubesha ntaho byakabaye yuko ahantu bavuga yuko boza gutera igihugu bakavuga yuko umutekano ukwiye ari 9% n'ibice 9%. Ukabona yuko umutekano uhungabana cyane mu gisagara. Kayanza na Kirundo no mupaka n'u Rwanda bakahaca abo boja gutera bava mu nkambi bakagishikira aho numva ko ari gusuzuguza wa mutekano kandi bavuga ngo bafite abagize umutekano mu gihugu. Icya kabiri inama zimaze kubaza inyo Africaine. Yego u Rwanda rusaba maprobu ko doza ku mupaka bagacungera. Yego icegera cy'umukuru w'igihugu cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Butore we yabyanze. Yego twebwe rero nk'abanyagihugu b'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bashaka ibihugu bitagira umutekano nk'igihugu cy'Ubuganda, igihugu cya Tanzania aho impunzi zirwa ziriyo. Impunzi imbonera kure zirava i Bujumbura zigaca i Kigali zigiye i Kampala kwica z'abarundi bakabura ingene bo abantu ngaha mu Rwanda. Ubwo se u Rwanda rurabareka bakagenda ruba rubizi? None nta muntu muzi mwatoze nyakubaho umenyesha makuru yishwe mu Buganda none woca Buganda gutace ngaha babona ingene batwica twinga twahungiye turi benshi kandi ndazi n'abawopoze bari mu masosiyete civile nabonye ngaha i Kigali. Noneho Lionel ubwo ngubwo we none imba nakurikiye neza kuri ibi ngibi birebana n'ibi birego by'uko u Rwanda rutoza abana b'impunzi b'abarundi urabyemera cyangwa ntubyemera? Ese hari ikibazo bifiteho? Yego urakoze cyane. Sivyo gato abo baje gufata bakavuga ko batumwe n'u Rwanda nimbonera kure zija ahanye zije gutumbanya umutekano nimbonera kure zihunga zikira kubesha zibesha makungu ayo makungu nayo ananiwe no gutabara agaca. Lionel urakoze cyane. Saba murakoze. Noneho tuongere duhe ijambo General Kayumba Nyamwasa kuri ibi bitekerezo bibiri agira icyo bivugaho. General murakoze Thomas ndabumvise n'ibise byo Christine avuze n'ibya Lionel ndabyumvise. Birumvikana igihe umuntu ari mu buhunzi agatanga igitekerezo nk'iki kandi umuntu yaraguhaye ubuhunzi ushobora kuba wavuga ibintu nk'ibyo. Christine kuba avuga ati ariko wari Bujumbura we ari Bujumbura burya okay ari Bujumbura ubwo ngubwo uyenda Lionel niwe uri mu buhunzi ntabwo mbyemera kandi ari Bujumbura nabyo birashoboka kuko urumva niba atari umusirikare kandi yenda atazi n'ibyo bintu ukuntu bikorwa ibyo umuntu wabimwemerera ukavuga uti ubwo ni ukuvuga ko atabizi. Ariko icyo nshaka kuvuga ni ikintu kimwe
impunzi z'abarundi ntabwo ziri mu Rwanda honyine. Impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania, hari n'abagomba kuba baragiye muri Congo. Barahari barenga ibihumbi 14. Barahari muri Congo, na hano muri South Africa barahari kuko turababona aho basaba impapuro, tubabona buri gihe. No muri Uganda barahari. No muri Uganda barahari. None Christine kuki we yatekereza ko abo duhereye kuri Refugee International ugakurikizaho bariya group of experts bariya ba UN, noneho n'abanyamerika urumva rero ko avuga ko yivuganiye nabo, kuki bavuga u Rwanda gusa ntibavuge Tanzania, ntibavuge Uganda, ntibavuge Congo, ntibavuge hano muri South Africa, ko nabo ibyo ngibyo babikora? Kuki bavuga u Rwanda rwonyine? Icya kabiri nshaka kugira ngo nibutse Christine, akwiye kumenya ko kuva muri 1996 u Rwanda nta kindi ruhora mu bintu by'intambara n'ibihugu by'ibituranyi. Mwibuke neza intambara zabaye hagati y'u Rwanda na Congo, igihe cya Mobutu, igihe cya Kabila, intambara zakurikiyeho za CNDP, ibyakurikiyeho muribuke intambara zabaye n'abanya-Uganda za Kisangani, mwibuke by'ejo bundi bya M23. Ariko mwibuke mu minsi yashize umubano mubi hagati y'u Rwanda na Tanzania, igihe Perezida Kagame avuga ko azica Kikwete. Mwibuke neza ibibazo byagiye biba hagati y'u Rwanda na Uganda kuva muri 1999 kugeza ejo bundi 2010. Mumenye neza ibibazo bitajya birangira hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. None ko hari ibindi bihugu bimwe kariya karere, ko hari Congo, ko hari Uganda nyine, ko hari Tanzania, kuki n'ubwo Burundi, kuki bavuga u Rwanda rwonyine? Christine we yakwibajije akavuga ati ko hari ibindi bihugu byinshi biri muri kariya karere, kuki u Rwanda rwonyine? Kuki utamubwira uti isi Abarundi kuki batabonye muri za CNDP ngo nabo usange bari muri Congo? Kuki badatera Tanzania, cyangwa Tanzania ivuge kuri butera u Burundi? Biterwa n'iki? Kuki abo baturanyi bavuga u Rwanda gusa? Kuki abakozi ba Loni bavuga u Rwanda gusa? Kuki ibihugu nk'abanyamerika bavuga u Rwanda gusa? Christine rero kubera yuko yenda ashobora kuba ntabwo ari umusirikare, ashobora kuba atari muri politiki ngo akurikire ibyo byakumvikana, ariko babibayemo nkatwe turabizi n'ibyo. Kandi muhaye izo ngero uzitekereza, utavuze n'u Burundi gusa, utekereza ibyo bibazo byabaye hagati y'u Rwanda na Uganda, hagati ya Tanzania, hano South Africa, Abafaransa, abo bose ni babi. Abanyarwanda nibo bagira ukuri, iyo miryango yose irabeshya, ibyo bihugu byose bikabeshya, noneho abanyarwanda bakagira ukuri. Nashaka kubwira Lionel nawe kugira ngo umusubize, cyangwa abanza umbaze. Yego, abanza umusubize, abanza nyurwa. Yego, noneho Lionel nawe yaravuze ati kuki ati habaho batazana abantu kujya ku mipaka yenda za Kayanza, Kirundo, kugira ngo mbese izo ngabo niba zinahari bazabona aho zituruka. Arongera avuga ngo ingomanero kuri zica abantu ngo zikabikira muri Uganda. None ndashaka kugira ngo mubwire ngo ntabwo aribwo bwa mbere tubona abantu barinda imipaka, kuzana abantu bo guhagarara ku mipaka. Muri 19 kuva muri 19 kugera muri 1994 intambara zirangira, mu Rwanda hari abantu bahoragaho ku mipaka aho ngaho b'abasirikare ba observers. Uwo mutwe witwaga MONUWOR. Ntabwo byigeze bibuze inkotanyi kurwana no gukomeza gukora ibyo zakoraga, kandi zijya no muri Uganda cyane. Ibyo rero ntabwo ari ibibazo byavuga ngo uzanye aba bantu ikibazo cyarangira, kandi ababikora nyine bafitemo experience kuko icyo gihe cyose barabikoraga. Hanyuma rero no kuvuga ngo imbonera kuri zica Abarundi, ahubwo nyine kandi Lionel urumva asa nkaho ari impunzi ahantu. None se ko atatubwira n'abarimo gupfa mu Rwanda, ngo atubwire nk'abariya abayimamu, ruriya imamu Munyengango n'abandi, abo se nabo barimo kwicwa n'imbonera kuri. Ko mu Rwanda tuzi n'ejo bundi uribuka abapolisi n'abasirikare bavuga ko hari abantu bapfuye za Kimironko, aba nabo bishwe n'imbonera kure. Ibyo rero byo kuvuga ko yenda hari Abarundi ngo bavugwa muri Uganda, nabanze amenya naho yahungiye mu Rwanda. Abanyarwanda barimo kwicwa nande nabo n'imbonera kure. Rero umutekano muke igihe uhari, kandi ubutegetsi bwarihaye guteza umutekano muke mu karere, ibyo biba ari ibibazo. Ariko kugira ngo musobanurire neza, kugira ngo abambanjirije kumbaza babyumve neza,
ni ukugira ngo bamenye neza u Rwanda ikintu mu cyongereza bitwa polisi rugenderaho, ni ukuvuga amahame ya politiki, amahame ya politiki bagenderaho mu mibanire yabo n'ibindi bihugu. Icya mbere uko mujya mubibona ni uguteza akaduruvayo, ibyo nabivugiye muri ibyo bihugu mu kintu cyitwa aggression, ugasanga bafite politiki yo gushotorana bahanganye n'ibindi bihugu. Aggression ni ugushotorana no gusagarirana, nibyo ubona bafite politiki ishotorana. Niyo mpamvu ubona ari bo bonyine muri kariya karere bahora bari mu bintu byo gushotorana. Icya kabiri ni uguhora bagomba gukora ibintu hasigaye bagahakana. Muzajya mureba mu Rwanda ubutegetsi bwa hariya bukora ibintu byinshi, ariko ikintu cyo guhora bahakana hamwe no kubeshya. Ibyo rero niyo politiki bakoresha mu mibanire yabo n'ibindi bihugu. Nani impamvu nk'abanyamerika bari babanye neza, yego wavuga ko bajya kubabeshyira, baba babeshyira se ko babafashe ibintu byinshi, baba babeshyira bashaka iki? Cyangwa Loni ko yari yaraborotse ripoti ya group of experts igihe cya M23, kuko noneho ubu ngubu bakongera kujya kubavuga kandi barabujije ko bafatira ibihano. Ibyo rero bakwiye kumenya ko arizo mpamvu zibitera. Ni ubutegetsi bufite polisi, bufite imikorere ya politiki y'ubushotoranyi, niyo mpamvu iteza biriya byose. General Kayumba Nyamwasa niwe mushyitsi mukuru kuri iki kibazo cy'ibirego byo ku Rwanda, amahanga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Abibumbye, reka mpiniraho n'u Burundi, bavuga yuko u Rwanda rwigisha impunzi kugira ngo ibya gisirikare nyine, kugira ngo abo barundi bazajye gutera igihugu cyabo. Noneho duhamagare Kadafi, urahura akomeye? Yego ndakomeye. Nawe watanga ikibazo cyawe? Mboje mu isanzwe si kibazo cyari nk'ikiyumviro nagira nshikije kuri ya raporo ya Amerika kuri Leta y'u Rwanda. Mu isanzwe hajya Leta ya Amerika, urabona Amerika ni igihugu gikomeye ku isi, urabona ko ari premier puissance ku isi. Hagira inzi isohora raporo ikayisohora neza, ikayisohora ikemeza ibintu kuvuga kitaba yihenze. Aho rero ikintu basaba nk'abanyamerika, nk'abantu bakomeye ku isi, igihe bamaze kubona ko ibyo bintu byamaze kuba, ntibabiguze mu majambo gusa, ntibafate rero mezire, bayifate nk'uko bafata igihugu cy'u Burundi, Rwanda ngo bagifatire ibihano, kuko ibyo bintu bireba ntibyemewe. Je misanzu karako kabazo gusa nagira nshikirize, ntibabigumize mu majambo, bafatire izo mezire, kubera ko ibyo bintu bazi ko bitemewe, nabo nyene baravuga ko bitemewe. Bafatire ibyo bihano mu Rwanda, ureke ko kwigisha abo bana bahunze igihugu bazi ngo barahunze, none kumbe bagiye mu bindi bintu kandi badashaka. Kadafi, urakoze. Noneho duhamagare Regis, wiriwe neza? Wiriwe. Nawe watanga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe? Yego, ikibazo njyamvuge. Yego. Oni yamaze kwereka, niba imaze gufata ivyo birego bifatika ku Rwanda rwo rutanga imyimenyerezo ku mpunzi zose mu Rwanda. Ivyo birego ikaba ibifise neza, irafise n'ibindi birego by'uko ngira mu Burundi bo bamaze kwibonera yuko Nkurunziza yoba yica abantu kandi kuba jene akica abantu kandi ataco bazira. Regis, urakoze. Ntabwo uri kugusha ku ngingo y'ibyo turi kuganiraho, ntabwo ari byiza gutandukira. Reka ahubwo twikomereze. Inshuti z'Ijwi ry'Amerika, hari uwitwa Kibasumba Blaise wanditse ati General Kayumba Nyamwasa we abona ikibazo cy'u Burundi cyakemuka gute, binyuze mu zihe nzira, niyihe nama yagira abarundi? General Kayumba Nyamwasa, uyu muntu mwamusubiza iki? Urabona icyo namusubiza, ntabwo ngewe navuga ko naba nzi neza umuti w'ibibazo biri mu Burundi. Yaba ari ugutandukira cyane, kuko hari n'abo numvise mbere yanjye bavuga ngo ibibazo biri mu Burundi ngo nuko ngo Leta y'u Burundi ngo itigeze ikorera neza abaturage, ariko hari amaraporo nabonye bagaragaza ko muri kariya karere, ndubara raporo yo mu 2014, bavuga ko mu mibereho y'abarundi aribo barundi bafite society iko muri kariya karere. Iko ni ukuvuga ngo imitungo yabo usanga isa nkaho yegeranye. Bagaragaza ko u Rwanda
hariho ubusumbane bukabije mu bakire cyane no mu bakene. ibyo rero igihe uvuga ngo ntabwo bakoreye abaturage kandi bakubwiraga ko aribo nibura bafite imibereho isa nk'iyenda kwegerana, nibwira ko ibyo bibazo bibatari byo. Ariko rero Bureze aravuga ati utekereza iki? ngewe icyo ntekereza ndibwira ko icya mbere ni uko abarundi bakomeza bakicara bakaganira, kuko ibibazo byo birahari. nta wahakana ko yenda mu Burundi hatabaye ibibazo kuva umwaka ushize kugeza n'ubu ngubu, ibibazo birahari kandi bira ko n'abarundi batabihakana. ariko icyo ngewe numva nshimaho ni uko nibura baganira banavugana. kamwe nk'urugero, ubu ushobora kujya mu Burundi ukahasanga perezida Bagaza, ukahasanga Buyoya akahaza, ukahasanga Ntibantunganya, ukahasanga Ndayizeye. abo bose ni ababaye abaperezida b'i Burundi. kandi ukajya kumva ukumva muri iyo mishyikirano baba barimo nabo baba babirimo, ukumva hari abandi bahungiye mu Rwanda, hari n'abo nzi nabo bari muri iyo mishyikirano. ndibwira ngo abarundi icyo ngewe numva navuga ni ugukomeza iyo nzira rwose yo gushyikirana. ibibazo byarabaye kandi birahari, kandi ntabwo bizarangizwa no kwicana, nta nubwo byarangizwa n'izo ntambara yenda bashaka gutezwa n'abandi. bo nibakomeza bakaganira bagahura, njye mbona bari n'imbere y'ababanenga. nonese kutagira mu Rwanda ngo bazakwereke bati dore uwari perezida runaka nguyu, cyangwa ngo bakwereke bati dore undi wari umupolitisiye nguyu. nta n'uwanavuga ngo n'uwanahunze ngo ashobora gusubira mu Rwanda ngo agire n'icyo yanahakora. Jenerali Kayumba Nyamwasa, ariko perezida Bizimungu aracyari mu Rwanda. none perezida Bizimungu wari avugira kuri radiyo, kujya wumva Ntibantunganya ukumva Bagaza, wari wigera wumva Bizimungu kuri radiyo uzamubwira nawe uzamuha ijambo avugire kuri VOA nawe tumwumve. ntabwo batwemerera. ngaho rero aracyafunze nubwo afungiye. kangahe twumva abantu Ntibantunganya kuri za BBC n'abandi, nabo ejo bundi yari hano muri South Africa. ibyo rero umenya aho niho bitandukaniye, ni mu kwereka aho ibintu bitandukaniye. ndababwira rero abarundi nk'uko Bureze yaravuze ati icyo utekereza ni iki, icyo ntekereza ni icyo kuvugana, kuko igihe abantu bafitanye ibibazo kugira ngo birangire nuko baganira bakareba ibibazo uko babikemura. kandi abarundi barimo kubigerageza, ariko babikoze neza kandi mu buryo bwo kwihuta byaba ari byiza, nicyo kibazo cy'impunzi twavugaga cyarangira. nuko njye mbyumva. hanyuma hari na Kadafi, hari igitekerezo cye yego, ariko hari nacyo wagira icyo kivugaho, ati ntibave mu magambo ahubwo bafatire n'u Rwanda ibihano nk'uko batangiye kubifatira abarundi bamwe na bamwe. nibyo ubundi, ariko burya politiki iri ku isi buriya ntabwo ubundi iba feya sinzi ko nakita mu Kinyarwanda. mbese ni nko kuvuga ngo ntabwo igira ubutabera umuntu agereranije. ntabwo igira ubutabera, kuko iyo biza kuba ari byo gufata ibihano, nta mpamvu bagafatiye Uburundi ibihano ko bahinduye itegeko nshinga, noneho bakareka u Rwanda nabwo rwarabikoze. utekereze, urumva igihe abarundi bahinduye itegeko nshinga ni nabwo n'abanyarwanda bahinduye itegeko nshinga. icyo gihe rero bari bakwiye kugira ngo nabo bafatire ibihano, kuba rero batarabikoze n'ibi ngibi kuba babibonye bashobora kutanabifatira, kuko n'ubundi muri igihe cya M23 mwabonye ko byabaye, ariko nta n'ibihano byumvikana bafashe. ni ukuvuga rero ko politiki mpuzamahanga buriya ntabwo igira ubutabera. ariko rero mu bisanzwe ugiye gushyira mu gaciro ibyo bikwiye kubaho. ahasigaye rero ndibwira ko nta barundi ubwabo bakwiye gukomeza bakagaragariza amahanga ikibazo bafite, cyane cyane ko nubwo bafite ibibazo byabo, ariko ikibitera cyane gikomeye hari ikibazo gituruka hanze y'igihugu cyabo. muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. ikiganiro muri Isanga turaganira kuri ibi birego by'amahanga bikomeje kwisukiranya bivuga yuko u Rwanda rutoza impunzi z'abarundi ibya gisirikare kugira ngo bazasubire guhirika ubutegetsi mu gihugu cyabo. dufite Damien kuri telefone. Damien, wiriwe? mwiriwe neza. tanga akabazo kawe. nanjye ndatangira ntanga ikibazo cyangwa se nanjye igitekerezo. ufite igitekerezo n'ikibazo? mfite igitekerezo. igitekerezo uri kubona ino politiki hano muri Afurika kenshi abategetsi bakunze kurwanya ibintu by'ubutegetsi nyamara bidakwiye.
burya nta kindi kintu kibitera uretse nk'abategetsi baba bashaka kugumya biyongeza imanda nyinshi cyane bikenewe by'usanga bigenda bikura umwuka. niko se Damien gusha ku ngingo y'ibi birego jyana ku ngingo y'ibi birego kuri ibi birego ikintu navugaho nk'abarundi bo ubwabo bakagombye kwicara hasi kuko bamaze kumenya aho ikibazo kiri hanyuma ikibazo bakagitorera inyishu bakavuga ati ikibazo ni iki ngiki hanyuma n'umuti. radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mutubabarire umurongo wa Damien uraducikanye ubwo tuzamushaka ubundi noneho duhamagare nimubona uraho urakomeye uraho tanga nawe igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo. jewe mfite akabazo gato nagomba ndababaze. yego komeza. ndafite akabazo gato nagomba zo mutumire kuko mu Burundi hahoze hari imigwi igwana nyamigwi ikaba yarwanira yaba yatorejwe muri Tanzania. Muganje twese twumva komantere nyinshi babivuga ko muga mu Rwanda bakariko bavuga ko hari abantu ariko aritoreze bakariko ishira ko komantere cyane gose. Mbega ayo mategeko yoba yavutse ryari kubu umenga niho hoba harimo ryere cyane gose par rapport bari babigize mu myaka iheze. Akandi ka icyumviro mfise nuko mbona kwibiganiro byonyaruka kuko abarundi bonyene baraza ahantu bagwaye kuko nibaza ingorane nta numwe atazaho yavuye ikiringo cya gatatu cyonyene nta handi yavuye. Nibaza ko kwicara hanyuma iyo ngorane yo kuma tuvuga ngo u Rwanda ikava mu nzira abarundi gasubira kubana nkuko twamye. Ikintu cy'imbere cyanje urakoze nimubona. Noneho duhamagare na Chris mbere yuko twongera gusubiza ijambo General Kayumba Nyamwasa. Chris wiriwe namahoro. Namahoro tanga nawe ikibazo cyawe. Amutije nyakubahwa generale aca yigwa ko mvuga nti rero mwaka karere iwa ku Burundi u Rwanda gaherereyemwo perezida yidogerwa no nyakubahwa abo yangaje twarabyumva we yasanze mu bihugu byo hanze mbo bakabagirira naba abandi bagahirwa n'uyu nyakubahwa mwatumiye arimwo avuga ati none ibyo bintu bizoba kugera ryari nyakubahwa Kagame ntazoha basanga yagize abansi benshi kandi aribo bomukingiye mw'ibi bihugu biri mu mubano egeranye nkavuga nti ubwo none kumenga abarundi n'abanyarwanda bari abantu babanye neza ubwo kuri kahise ku bami hagera igihe bikavuga bagakura mu mashi bagashira no mu migeri ati none ubwo bagumye ibintu amaraporo ubone bigaragaza ukuri nk'uku bamwe babihakana ati azoshika igihe akure mu majambo bashire mu zindi nzira. Chris urakoze. Yego. General Kayumba Nyamwasa mwabumvise. urabona Demian yavuye atarangije ikibazo cy'ubwo ntabwo ndi bugisubiramo ko nimubona yavuze ati ko ubundi hari amagurupe kera yajyaga arwanira ava muri Tanzania atu ko ntawajyaga bivuga ku cy'ubungubu buvuga u Rwanda. Ndashaka kugira ngo mubwire ko politiki mpuzamahanga yarahindutse muri kiriya gihe muri mu myaka ya 1990 na mbere yaho. Icyo gihe intambara nka ziriya zarabaga ugasanga ntacyo babivugaho niyo muri FPR yewe yarabaye nta nubwo bigeze bafata ibihano ngo bifatire abari muri FPR ariko ubu ngubu ubona ko ibintu byahindutse isi yarahindutse. Ni ukuvuga rero ko icyo gihe niba byarabaye nta nubwo ari abarundi bonyine barwanaga icyo gihe hari n'abandi barwaniraga muri ibyo bihugu ariko ubu byarahindutse. Ariko n'ubwo icyo gihe batabivugaga ubu bakaba babivuga icyo tuganira ni ibiriho ubu ngubu. Ibyo byarabaye byararangiye ntabwo aribyo twagenderaho twavuga ku biriho ubu ngubu. Nk'uko wari ubibajije wavuze uti amaraporo yatanzwe n'abo bantu bose bavuze yaba Refugee International baba ari abantu muri UN abanyamerika bavuze n'abarundi bwabo ibyo bavuze. Ndibwira ko ikintu cyangombwa dukwiye kureba tukarana n'umubano w'ibihugu n'akababaro biteza abanyagihugu. Maze rero icyo nabivugaho ni ukuvuga ngo
ubu ngubu ibibazo biriho ni uko abarundi bari mu Rwanda, urebye n'ibyo abanyarwanda bavuga bati mu Burundi turashaka guhagarika intambara y'amoko azaba hagati y'amoko. Ibyo bintu rero ngewe ndumva ari cyo kintu dukwiye kureba, nibyo koko ise byaba bishingiye ku kuri, ise aya maraporo ashingiye ku kuri. Ngewe ndibwira ko aya maraporo ashingiye ku kuri. Ikindi ni uko Tanzania itarigeze yihakana ngo ivuge ko n'aba bantu batahabaga. Igihe ugiye gukora ibintu ukanabihisha ntunavuge n'impamvu bikora, nicyo gituma n'ibyo byose bajya kubikurikirana. Ariko Abatanzania icyo gihe bo nta nubwo bigeze banabihakana, ahubwo na Perezida Museveni ntabwo yahakanye. Bahamagariraga leta y'u Burundi yari iriho icyo gihe, bakanababwira bati n'inyeshyamba ziri hano nimuvuye muvugane, yewe n'amasezerano yabereye muri icyo gihugu cya Tanzania. Na Perezida Museveni agifashe inkotanyi yarabyemeye. Ibyo rero niho bitandukaniye n'abariya abantu bagakora ibintu mu bintu bya rwihishwa, barangiza babafata bakabihakana, ahasigaye noneho bakigiranya n'inyinshi, nawe bitandukaniye. Icya kabiri ni icyo yenda kuri isi yaravuze ati iby'abantu bahiga abandi nibyo koko. Ntabwo ari leta y'u Rwanda yakagiye gutangira kuvuga yenda n'ibibera mu Burundi, kandi koko nk'uko yarabivuze barahiga abantu, haba hano haba n'ahangaho muri Amerika, haba no mu Bwongereza, usanga abanyarwanda aho bari bahora mu bwoba. Tubana hano n'abarundi muri Tanzania, hano muri South Africa tunanaganira. Ntabwo ndumva hari umurundi uvuga ngo leta y'u Burundi yaje kumwikira hano muri South Africa. Ariko abanyarwanda baba hano muri South Africa bose bahora bahigwa, usanga ubutegetsi bwa hano buburira abanyarwanda nimugerageze mwe kugenda mu majoro, nimugerageze mwe kujya mu manama, leta y'u Rwanda irabahiga. Aba ni ibintu bitandukanye. Ikindi rero ndashaka kubabwira ko ikibazo cy'abatutsi n'abahutu mu Burundi cyasaga nk'aho cyari kigiye kurangira. Ariko rero mwibuke neza, haba politiki hariya mu Rwanda ituma n'aya moko kugira ngo azongere yiyunge bigorana. Mwibuke igihe cya CNDP, cyangwa muhere ku kintu cy'abanyamurenge, muribuka ko intambara yabaye hagati y'u Rwanda na Kongo, aho kugira ngo tuvuge ko cyari ikibazo cyari hagati y'abanyarwanda ubwabo b'impunzi bari barahungiye muri Kongo noneho na Mobutu, ariko muzi ko cyaje kwitwa ko ari ikibazo cy'abanyamurenge. Abanyamurenge bari abatutsi, icyakurikiyeho Mobutu avuyeho, Kabila agiranye ibibazo n'abanyarwanda, abanyamurenge barashira. Mwibuke igihe cya CNDP bavuze ko Bankunda batangiye ziriya ntambara ko bashaka kurengera abatutsi bari muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo byararangiye, abatutsi barameneshwa bararangira. N'ubu mu Burundi rero bumva bavuga ko hari jenoside igomba gukorerwa abatutsi. Bisobanuye ko niba turimo kumva, ejo uzajya kumva wumve abarundi, kandi mbwira ndabasaba batwumva batazabikora byo kumva ko yenda ikibazo gishobora kuba kiri cy'abatutsi, bazamenye neza ko ari ikibazo cy'ubutegetsi, batazirwa bakitirira ikibazo cy'amoko. Kuko aho bari bageze bari batangiye kubana, bazakomeze babane, ibibazo banyakuri by'abategetsi batazigera babyitirira abaturage. Murakoze. Radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Ibirego byisukiranya bivuga yuko u Rwanda rutoza abana b'impunzi b'abarundi kugira ngo bazajye gutera igihugu cyabo, nibyo tugerageza gusobanukirwa na General Kayumba Nyamwasa. Kuri telefone dufite Fiacre. Wiriwe? Nawe akabazo kawe? Kambe ndatangukira mu mutumire. Yego, arakumva. Jewe akabazo mfise ni nk'intererano. Ibibazo mbona byo mu Burundi n'ibyo mu Rwanda, aho Burundi buvuga yuko u Rwanda ruriko bagisha imyimenyerezo ya gisirikare ngo abarundi bazoza gutera Burundi. Ibyo mbona ko atari byo, mbona yuko ari politike yo mu Burundi ya Nkurunziza bashaka gushyiramo ibintu by'ubwoko. Yego, komeza. Bashyiramo ibintu by'ubwoko ko u Rwanda rwarushigikiye abatutsi, kuko kuva na kera bashyiramo ibintu by'ubwoko kugira ngo barabe yuko bashobora gutsinda ibibazo barimo bo nyine bishyizemo. Baracabona rero ngo abatutsi nabo benshi bahunze bajya mu Rwanda, u Rwanda babashigikiye, ngo nibo rero bazoratera umutekano muke mu Burundi, ariko turabona ko atari byo. Ariko se Fiacre, sinzi nimba wakurikiye iki kiganiro General Kayumba Nyamwasa yavuze ati ariko se Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni inshuti y'u Rwanda,
umuryango w'abibumbye n'indi miryango irega, kuki bavuga u Rwanda? Nicyo gisubizo yari yatanze, ati kuki u Rwanda, kuki u Rwanda, kuki u Rwanda gusa, kuki batavuga Tanzania, kuki batavuga Uganda? Ibyo ari byose aho ngaho nawe washakishirizamo igisubizo. Urakoze cyane. Ego murakoze. Igituma ngira bavuga u Rwanda. Yego. Halo? Ndakumva. Nicyo kibazo nyene nagumye mvuga, igituma bavuga u Rwanda niko icya kibazo cy'ubwoko nyene baguma bashiramo. Oya Loni nanuze, oya Loni na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo bigeze bavuga iby'amoko. Urakoze. Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Natangiye mvuga ko iki kiganiro kubera umutumire wacu gishobora guteza impaka, nari nabikuye ku muntu witwa Nkusi Norbert. Yanditse agira ati hahaha murasetsa rwose, Kayumba se muramubaza ibyo abiza ate ko nawe ari impunzi mu zindi? Ikindi kandi ntari mu Rwanda, ntari ni Burundi, ntacyo ashinzwe cyatuma amenya ibyo avuga ni biri mu mutima we nk'uko abyifuza. Mutumira abavuga ibyo mushaka, ubwo ni ukuvuga ko nta kuri mukeneye, namwe mushatse mwabyivugira mutiriwe mutumira. Ngibyo rero ni agatekerezo kamwe kuko banditse ni benshi cyane. General Kayumba Nyamwasa, none uyu muhungu cyangwa se uyu mugabo witwa Nkusi Norbert uvuga ko nawe uri impunzi mu zindi, ntacyo wamarira izindi mpunzi, byo wabivugaho iki? Ndabivugaho nagira icyo mbivuga, ariko reka yenda manze nsubize igitekerezo cya Fiacre. Bavuga ati nuko yenda bavuga ikintu bakashaka kukigira ikibazo cy'abatutsi kubera yenda, ariko nashaka kugira ngo mbwire ngo abatutsi ntabwo baba mu Rwanda honyine. Ubu ngubu aho tuvugira ubu ngubu ndibwira ko abatutsi benshi bashobora kuba ari no muri Uganda kurusha n'abari no mu Rwanda. Ari n'imiryango myinshi yari yarahungutse yaravuye muri Uganda, benshi baranasubiyeyo. Ibyo rero kuvuga ko cyaba ari ikibazo cy'abatutsi, kuki se batavuga ko abatutsi yenda bashaka kubatera bavuye muri Uganda, yenda bakavuga u Rwanda honyine. Ariko ndashaka kugira ngo nibutse na Fiacre ko abatutsi bigeze guhungira mu Burundi bakahamara imyaka n'imyaka, bakaza kuhava bagasubira mu Rwanda. Hashobora kuba hari n'abandi basigayeyo, ariko nta n'umunsi n'umwe ibibazo nka biriya twumva birimo kubera muri kariya karere icyo gihe byari bihari. Nguno n'uvuge ngo niko bwa mbere yenda impunzi z'abanyarwanda yenda nazo zagiye mu Burundi. Kuki se icyo gihe ibyo bibazo bitari bihari bikaba bihariho ubu ngubu? Kubera ubutegetsi bituma ibintu bimeze gutyo. Hanyuma rero ikibazo cya Nkusi avuga ati Kayumba se ko ari impunzi, nawe ni impunzi mu zindi, ntaba ari no mu Rwanda, ntaba ari no mu Burundi, nta n'icyo ashinzwe mu Burundi, we murumva yababwira iki? Ntabwo nzi Nkusi icyakora, nta nubwo nzi Nkusi ubumenyi bwo yaba afite kubera mu Rwanda n'ibigeze bihaba kundusha. Nk'uko wabivuze, nayoboye ingabo, nayoboye jandarumuri, nayoboye ingabo muri kiriya gihugu. Ibyo byose byo mvuga ndabivuga nshingiye kuri experience iyo nzi n'imikorere y'iriya leta. Aho naviriyeyo polisi za leta ntabwo zigeze zihinduka, ahubwo zabaye mbi kurusha. Ubwo rero ndavuga ibyo nzi, ibyo nakoze n'ibyo nabayemo. Noneho Nkusi we ashatse nawe yajyaho akambwira bitandukanye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ushobora kuba nzi n'ibera mu Rwanda kurusha n'uwo Nkusi yaba no mu Rwanda, kuko u Rwanda narubayemo. Bariya abantu barurimwo nakoranye nabo, kandi nta n'icyambuza kumenya ibihaba kuko na benshi mvugana nabo. Ntabwo rero wavuga ngo ibibera mu Rwanda bibwirwa n'iki? None se we niba ari i Kigali, ubu byabereye mu Mutara we yabimenya, yabigurwa n'iki? Ashobora kumenya kubera ko yaterefoniyeyo. None se telefoni iri Johannesburg n'iri Kigali, igihe telefoni igisenyi hose ntizihagera. Hari uburyo bwinshi bw'abantu bamenya ibintu. N'aba banyamerika bavuze ibyo ngibyo, ubu se baba mu Rwanda cyangwa bariya abakozi ba Loni baba mu Rwanda, cyangwa bariya bose Refugee International baba mu Rwanda? Ibyo byose ushobora kuza ukamenya ibintu atari uko ugombye kuhaba. Maze ibyavuga byo ndumva birimo amarangamutima yo kwibwira ko ibintu utabimenya. Ni nko kuvuga nkawe ukuri kuri radiyo ngo utashobora kumenya ibintu bera mu Burundi, kandi ushobora kuba ufite umukozi
wa VOA uba mu Burundi. Ibyo rero ni ibintu byoroshye, ndashaka kugira ngo mwigishe mumenyeshe ko kumenya amakuru bidasaba ko ugomba kuba uyahagazeho. Ushobora kumenya amakuru abera ahantu kurusha n'abahatuye. Birashoboka. Ibyo rero ndibwira ko yenda Norbert akwiye kubyumva. Ntabwo nayo nta marangamutima mbifitiye muri ibi ngibi. Ndavuga ibyo nzi, ndavuga ibyo nabayemwo, kandi mu kuvuga n'ibyo abandi bavuga. Iyo nza ko mvuga n'ibitandukanye n'ibitarabaye wavuga turabeshya. Nta RCD yabaye, nta CNDP yabaye, nta M23 yabaye, aho wavuga uti yenda hari amarangamutima. Ntabwo arimo kuvuga ibitandukanye n'ibyo Refugee International bivuga, ntabwo arimo kuvuga ibitandukanye n'ibya Group of Experts, nta nubwo arimo kuvuga n'ibya abangaba Thomas Perero avuga ati njye nivuganiye n'abantu batatu. Iyo nza ko mvuga ibitandukanye n'ibyo ngibyo yavuga ko arimo amarangamutima, ariko ndavuga ibyo abandi bavuga, kandi nkavuga ahubwo njyewe n'ibyo nzi nabayemo n'abo ngabo batabayemo, aho no gutandukaniye. Murakoze. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. murisanga u Rwanda ruregwa ko rutoza abana b'impunzi b'Abarundi ibya gisirikari. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'abibumbye, Uburundi n'indi miryango babivuga, ntabwo ari twebwe. Nibyo ariko turi kungurana inama na General Kayumba Nyamwasa ufite ubunararibonye. Noneho duhamagare Justin. Justin, urahura akomeye? Justin? Wiriwe neza? Nimore namwe. Yego, tanga icyifuzo cyawe cyangwa se ikibazo. Je bwa mbere bwo no n'intererano. Yego. Je icyo kibazo kucerekeye ibirego birego Rwanda n'amakungu cyane cyane. Allo? Ndakumva, komeza Justin. Ndiko mugana ibirego biriko biregwa u Rwanda kuzerekeye biko biranga mu gihugu cyacu Burundi. Je ko bwanje ndabona yuko nta amaze gusohoka amaraporo nkayo oye mpuzamakungu. Tubona yuko nta wovuga ngo sibyo canke si ngo niko canke sibyo, umuntu yobanza akayigira akavuga ati reka turabira kare turabira habona hanyuma turabe ikizovamwo. Mugabo je hani ngomba kuvuga nko iyi raporo iheruze gusohorwa n'abajya abantu bavuze yuko ari abahinga ba ONU. Hari ijambo bakoresheje bavuze yuko iyo raporo yari mwibanga, hanyuma igwa mu minwe yabo baca barayisohora. Bamaze gushika ngaho harimo amakenga menshi kubera nk'ibyo bice bigora gusigura. Nk'ubu abo bibazwa babibonye bakoze amatohoza ibintu bitoroshe. Hanyuma ikigira kabiri, iyi ntumwa yatanzwe mu karere k'ibiyaga binini yavuze yuko yavuze ko boba barahuye n'abantu bashaka 18 bakaganira bakababwira we yaganiriye na batatu b'ingimbi, ni ukuvuga teenagers mu cyongereza, cyangwa se mbese ni bariya bakiri batoya bakiva mu bwana bataraba n'abakuru. Birumvikana, ariko hagati aho dufate kwiga raporo ivuga abantu 18 baba baraganiriye. Urabona neza uri kurumbiza abavuga ngo bahawe ngo amakaranga muntu ngo yamagene ngo bavuga muri Kongo. Biga bintu nibaza ko mu bimenya mwarumvise yuko ntiduhakana yuko atari ibyo, umugabo ugomba kuvuga amakenga arimwo ahari. Nk'ubu murabona muri Tanzania haravuzwe yuko hafatiwe ubwatsi bw'imbonerakure mu makambi ruva mbere mu ntara za Ruyigi n'izindi, amazina aravugwa. Abo bakaba bafite ibigwanisho. Rero twebwe tuba turaraba nubwo biruko Justin, vuga wanzura dore igihe kirimo kiradushirana, witwara iminota. Vuga gusha ku ngingo hanyuma tugende. Icyo ndiko ndabona rero ndiko mvuga nti aya maraporo ariko asohorwa amaraporo mpuzamakungu uko karasohoka hariho indi raporo yasohowe na Amnesty International yerekana ibintu by'ibinogo byahambwemo abantu. Rero twese tubona n'igiki amakungu ikibazo cy'u Burundi ko ashaka gufata mu minwe. Justin, urakoze, reka duhe ijambo na Romuald kuko iminota uri kwitwara, tukima ijambo n'abantu. Urakoze. Noneho duhe ijambo Romuald, urahura akomeye? Halo Romuald? Ntabwo nzi aho ari,
yatawanyitse. Noneho twisubirize ijambo Jenerali Kayumba Nyamwasa kuri ibi ngibi Justin yari arimo avuga. Jenerali Kayumba Nyamwasa murabitekerezaho iki? icyo mbitekerezaho Justin kuvuga ati biriya bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo, buriya nuko umuntu aba yarasomye raporo akumva ko iteye, hari ushobora kubyemera ariko ntashobora n'udashobora kubyemera. ubwo ni uburenganzira bwa buri muntu uko ibirimo uko abibona. ariko rero ubundi ni ukugira ngo raporo igire agaciro ubanza kureba abayivugaho, abayanditse n'abandi icyo bavuga. tuvuge ko bari aba experts yenda bashobora kuba ibyo bavuze atari byo. none se kuki bahuza na Refugee International bagahuza noneho n'uyu mudamu Granfield bagahuza na Perero? ubwo ugiye ufasha abantu 4-5 ukareba ibyo bavuga ukabishyira hamwe, ukuri naho kuba kuri. kuko iyo aza kuba ari y'umuntu umwe wavuga uti ibyo bintu ntabwo bishoboka. icya kabiri yaravuze ati ubundi kuki iriya raporo babanje kuvuga ngo bakayigira confidential barangiza bakayisohora. ndashaka kugira ngo mubwire ko ubusanzwe ziriya organization niko zikora. baba bazi ko ibintu bibamo za politiki, bakaba bazi ko raporo zabo rimwe na rimwe ushobora kuzigeza mu miryango hamwe na hamwe bakazinika. maze kugira ngo akazi kabo katazapfa ubusa uko babigenza ubusanzwe, akora raporo banza nyine koko bakayisohora mbere mu ibanga, kugira ngo noneho za politiki na za diplomasi zibera nko muri za UN ziye kuzananirwa gufunga ziriya za raporo. nayo igihe uyifashe ukahita ugenda ukajya kuyitanga, hari ubwo hazamo ibintu bya za diplomasi, raporo bakayinika. ibyo rero ni ibintu bisanzwe kubera ko babikora gutyo. ariko icyangombwa ni uko twareba neza ibirimo, ibiyikubiyemo, noneho tukabigereranya n'ibirimo kuba irimo kubera muri kariya karere, ibyo abarundi ubwabo bavuga, ibyo indi miryango ivuga, noneho ukuri naho kubonekera. kumva rero Justin wo kutabyemera, ubwo ni uburenganzira bwe, yarayisomye neza kumva atayemeye ashobora kutayemera. ariko ubusanzwe mu gukora interpretation y'amaraporo ni uko bikora. kandi raporo zaba ari aba group of experts bakugaragariza uburyo banyuzemwo kugira ngo noneho baze kugera ku kuri. ibyo rero nabyo bagaragaza ko bakoresha stages zabo enye, n'izo stages zabo zikazatuma iyo raporo isohoka. kandi ntabwo wasohora iyo raporo izo stages zitanyuzemo, kuko ibyo babikoze nabo bibagiraho ingaruka kugira ngo zijye kujya kubisobanura muri UN. kumva rero nabwira Justin ko adakwiye kwibwira ko harimo gushaka gukabya, kandi nta n'impamvu babikora. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. ariko rero Jenerali Kayumba Nyamwasa, mu munota umwe usigaye hari umuntu wari wigeze kubaza ati bizarangira gute? ndibwira ko ashobora kuba ari Chris. dusubiye inyuma, bizarangira gute iyo amaraporo asohoka gutya? ibintu birangira gute nko mu munota umwe? mu munota umwe ubundi yenda leta z'ubwazo zihanganye muri ibyo bibazo byarangira. icyangombwa ni uko icya mbere ni imishyikirano igomba kuba hagati y'abarundi bafatanye ibibazo hagati yabo. icya kabiri ni leta y'u Rwanda kurekeraho guteza ibibazo mu Burundi no mu karere. icya gatatu ni ukugira ngo bahuze leta y'u Rwanda na leta y'u Burundi, noneho ibyo bibazo bihagarare mu buryo bwa diplomasi. ariko igikomeye cyane ni uko u Rwanda nk'igihugu rukwiye guhindura polisi yarwo yo gushotorana, kuko ubu ni Uburundi, ubutaha izaba ari Kongo cyangwa izaba ari n'ahandi. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. dushimire rwose byimazeyo Jenerali Kayumba Nyamwasa wemeye kuduha uyu mwanya kugira ngo adusobanurire ibintu byose bijyanye n'ibirego amahanga akomeje gusohora avuga ko u Rwanda rushyira abana b'impunzi z'abarundi mu gisirikari cy'inyeshyamba ariko kugira ngo bazajye gutera iwabo. nimba bishoboka, twabyumvise ko bishoboka ko bibaho. Jenerali Kayumba Nyamwasa, ndabashimiye cyane. murakoze Thomas kuduha umwanya, Imana ibarinde. yego namwe barinde. murakoze.